Nega sabi na siguro na esta live esta ano que Facebook and YouTube. Okay. Oh, okay. All right, that's again. All right, buenas hafade todos hamzu bueno huzu miu me ega podu me ekungok estigi un otro na episode fanatsu guahui host midzu talu si Dr. Michael Hambabakwa zen estigi un otro na finut samoru episode fanatsu. So mga malefa sa in gagagaw esti sa mega gidza hamzu in keke tingu esti lenguaje midzu kololonya hamzu nyaska gisan lago zen ilagmimidzu na timega na gwenahan samoru para para ajuda hamzu me edzak esti na lenguaje. So baswinigi fanatsu kada mes hukeke na guaha unu na episode tagwinigi finut samoru kosaki sinyen hinguk sinyen hinguk i lenguaje gi conversación tagwini. Za gov magovju na estina tauta acten esti bonitun tauta estina flyer hadzi esti si Richman glotnya wow. Atani gaptulunya estina letrati estina tape. Esti si Richman glotnya tauta luta Danderu, Pepenta, Lalasgui, Lokwi, Carver, artist. Gov Maulik na tauta Lokwi has sapopoti na estina kilamtan tari lenguahita para tana la lamot na lenguahita. Then Hugo Fagredesi na ha accepta I kinabendahu para sauna di estina episode pago si Zeus Masi Senor Rich, buenas and half a day. Buenas, Dr. Bivakwa, Michael Bivakwa. Usando agradeci un vaicino para usando publica di afai ina sopo di linguaita sia dan lokwi no para ta abiba I kulturata mona bini Guam todo luta tinian saipan dan todo hulu Marianas za o sen guaizaisti I biradamu o sen respeita ho nem continua no fumanagi manhoben I zani existe comprendi linguahita da sige uno na maneira I para tasiga mangintus mona nei finota sia pues o bibi baino zana leko zan loki palu por hagu sa amigo sa não acceptaste na invitação. No agradecia. Yeah. Si Deus nosso Senhor, hage sumatun zan estaba ya seguamo lokui maestro Tamoro para lahihu gi Tamoring Elementario. Memorias para familiamos Senhor. Jesus Masi. Ve samania seguo na matugi gima. Oh Maulik. Wait, so who convida si Senor Rich nice okay atenesti who usestin el tractor para flyer so para hamzu ni en gifting uzo gofzahu lo mekoi esti cosas tamoru kololotnya placa records lo tapes lo quids and CDs then who sort da esti guminagay who descubri esti na tresoro esti na cassette ginenas Richman glotnya zena gi eBay Depois susod za hufanui si senhor de Facebook, depois sila ko senhor. Zaho na be convida ho para este podcast na cosa que senhor sangani ham put este I dandan musia zan lokui por izomo arden so senhor por favor ko senhor sangani ham por esse sa hutungo na danderu ha lo antes tu tungo na este na klassen mas kaling professional na nagwaizo mo album ni na hudzo. So kosinyon sangani ham podeste. Again, Mike, Dr. Bivakwa, magay disya ni Hobenzo zao no sti dandan Samoru, dandan Amerikano na shafa. Lo no aneo Hobeno no fenoniano Zahuloki no Mangwifi temano para besogi mona gi para be publica y lenguajita pues
una maneira para cantan Samoru, pois magait gapudilu esta taigi pagu, esta malingo todo. Esta ti sempian un cecek na du na tauto tin soda esta. Esta no amku lo hasuna gini neno na tempo tati no hasus pabi fangi finu Samorusia na kanta pois o fulfill is a dream early on na o beno za o publicaste lo ta comprendi na pago na generacion ti matungo esta festi malili gini mo na gi litrato ina sunya bentino festi na cosas lo antes guaji o fananan cassette tapes na no na available kanta sinyon dandan halam gi cassette player ili fedanya pagista manobin ti matungo fa cassette player lo istigi na cosas sinyon sini gi alum makina zon dandan ayon zemi batunis zon ekungo ne pues afazilinga analog isti na file team digital Hunggan, oh my goodness, hunggan who experiencia no senyor, and I estaba juga unibet saragwahan zay leku. Oh, hunggan, you know, when in hasuna esti cassette tapes, uno estudiante, hafa now, senyor, cassette tape, and now CD. No. Antes di CD na. Like. Guahas din na cosas. Hunggan. Kamano no inam ko niya si senyor manglo niya. No natin isti. Bas aso gini na ni intilatio 25 years old aso gini na tempo niyo jogisti. Pues tizaw na bisang ano pago na datu lo anak ko na tempo no tadi. Ayan. Hunggan. Wait, so senyor ko ko deste ipinatgon mo na zamu dumandandan like pad ko megay na dandero gi familia mo sa utungo megay na tauto ginin luta you know man gay kapasidad na para dumandandan. Yan. I Manilu dos ki Manilu no zanya no iuno zanya dumandan nanya si David zanya otro mina zanya komanta pues gialum buma no tori tempo madadandan ni papat guno eji linya no record player eji vinyl na klasin no kalanari dondusti na atilung da kumikiluk pues ano poli nido ni no umuzung dandan pues gina tempo siya puro country songs makakanta dan tafko asian canto antes si Johnny Sablan si Charfus Brothers tagi ini kumo gini gizaluta gini no danderan buahan siya da kalana soju para bi mas baik waizasti dandan pues no pues anisigi mona gua mangga songo siya gi eskwela man moli man dandan umami hulu dumangkulu zan di funtu eji lingia legendary si Kevin Atalik bisinuam na dos deji ugef no biza no inborn na zonya talent niya na foto mampus no takilo no kinimprendenya gini gi dandan kanto dumandan zan komanta pues basta kiyo mahamia na dos no na ipapat gunam no sesu o ekungo gi afa tutsogi za mas jo lokya na malago pa bitungo mas lo nossa taigi pagi si luta janele ko malika sa gagege azu zabi continue no tsumogi zanya legacy to e outro luta bula man gumaiza man danda nele fenômeno pues tagini fina grupo or afana atividade guane manhuzang siya dandero siya mandandan gi staba guane gitala pat no ukulele pat the
masih simple lo setun gi kurasono senigi na continuously bandan. Si just masih senyor. And so, oh yeah, zahunay na be recognize si Senyor Rich Guini tatlo sa guiza ifinet na bisitan mami Guini gi fanatsu ni gagaya gi zaluta. And so hungen si just masih senyor then para hamzo na chamoro na hadzi or mano mas bonito na isla gi Islas Marianas. Siyempre Islan Luta. Sa Gatbuna Tano esta gaigi gi Cantania Gatbuna Tano esti. And so lo zahu na Islan Luta za huus esti joko digital background pago esti un letrato gini ni tenson un bonito na lugar sa para hami gwini gi za guahan na esta esta tadza sunedun paluma na gi holam tono gwini. Okay. Ada humano jo para luta zahu umikohi humoka todo I kanta ni paluma siya. Sen mahaleng so para adto so senani ham didi na pari lenatla pagu gidza luta. Man maulika hamzo todo gwena gi esti pandemic. Ngayon gitutun magay dani pagumatu un anyo malofanista na sumagazo gini gizalutan no taza gitutun no COVID taza tenno pues magay dani sige muna no uno malum pues dos pues sige akumaulo magay man agang todi publiko zaman vaccinate da kailan gipresenti pago kan close to 100% man vaccinate gini gizaluta pues pareho as an infection no zani iman active no nuibo na infection zani istam no man humlo very minimal pago sa kan taza ni hungo koga infected sa gitano da mana sualo ki debido na setbi no tampin fasu para un likuko gialum tenda pat manusia kalan I guess pareho zan guam gi presenti antilatio zan saipan neji tinisisaris tano na setbi gi alum no tenda para fasya imasko lo ini pagi situation man no kalan neji ilnya no immunity afezi mafanana na oh wait esta man esta imeganya man mabakuna man mavaccine esta bueno enggak esta wentigwa herd immunity ezgi herd immunity kalan está in place na ji kalan no taza esta no ninana ji na sinatsen pues any situation na maguf pago pues presente in prepara para esti mamela na señala para uma whole luta como na Guajaluta triathlon nei patigigi linha Pacific mini games nei poma conducta gini Marianas pues gasia po Van Halum gini no Australia all over gi Pacific pues no estige magi triathlon no ne poma no conducta izaluta pues in gagat po na binini tu Canton Salan siya in Pepenta the 20 sa mali ni toto siya ni Omega sti DDD Alpha Birado gi Canton Salan haligin telefon siya no Pepenta para no jauh ni si pabi nano ikuturata mas yo mali ni totohism hunggan ita anesthesia so hunggan so estigi ipinantanya si Senyor Rich anesthesia murals wow Jawa ni besan na programa ni at KDST mayroon luta na ako nizo po para besogisti no na project para
una gatbui komunidad. No, gof jahu esti sa hungan minta. Engin zata na isti tau san hijung imam biya heru na po fan bisita magi pas deberita fanui sia hungan i ginefpago ni natural na banda. Lo hungan na minta na anok na man creative na man bonito i tau lokwe. Gani. Sen zahu esti senyor. Sa simple, libiano esti na klasin tsotsu publiko. Oh, por favor. Gan. The dongkulu i zonya impact gi tautu hizung ni i pasairus ay man pasyando siya ni gi tano no bonito pamali afa didi i gunahannya sti na tano dan no parewa i gaga tasi gaga tano dan i pati didi gi kultura no exotar no artifacts dan afa siya no libiano pampolo gi ina kantun salan sa istina no timege no chocho pano pentaha zon i fafata gini ni pabitsogi i palabra tagi no karakot pat trunkun lemay pat no hafazo matungo loki lingwahita no atson tagani pagunaan no Bonito na sti graphic. Aday. Renon sininggi. Tenis na pluma egigi esti no. Egigi za tigo mo na dyan trabia gwaji kalan no rough o pentan no ilangya tutonya pues sige umano pues biro do agon na funana dyan todo na. Si para hamzu gwini gid zabuahan. Hahaso na istinyata tsogwi tagwini. Like angin guaha graffiti. Na gihala mi iseng song mo, gihala mi komunidad mo. Pues, apasi is, just a few artists, para estudiantes here, apasi siya didi na isapote na. So, pues, tago na por favor, penta todo este haligin telefon, este na padet publiko. Wow. Sino, go zaho este. Nina aano hafan no hafay kulturamo pues sukay tauto mege neji bentino baben tensioniel wan mali i literato linga no mungeno ma distrosa sa bonito parita pues no so far this ano tutun toda ano society guano matuza ha distrosa i pinentao sa benti parecia me agradeci lo que y litrato para la comunidad. Pues así sea y tetut y egigi y zamege siya fafata no da elefino gani manufacturalisti 1 million na telephone post pa bipenta. Pues leko para todo iguana na haligin telefon sinya tanah anu todo iguagi kulturata za fafate lingwahi loki debut anu totut pa ni otro na literato sia afa na anya ni no ene on lili gi presenti a nosa mafanana nisi endemic para anchos na klasin paluma sa i apa kana setilo gi matanya bridal white eye no pues es que mege titumungo ni mismo no tautoluta famagun timatungo na gueno na paluma gi isla pues que la niña lo que en duduka hafa no guina hanitano sa mata niya nami ko paluman americano ko ay gini gi lo Hasan Mali sa gi tsago na lugar gi takilo gi ladera ni manyasaga
Signor Zahonay na tapatsa dididiano na sunto sa un mention na man hoben gidza luta. And so esta tatumunay nagwini gidza guahan entry man hoben team megigay man fifino sa modo. Yeah. Team megigay Hassan. So por ejemplo na para idos patgonho, kololot niya si Smay masang kunay na patgonho fifino sa modo lo tadza entry man gatsong niya ni fifino sa modo. Lo gidza luta ko guagua man hobe man fifino pa esta kalang man Hassan, esta kalang Hassan. Molik na unsangan nino molik na patsa sa no di minagahit esta loki malilingo gini magi e pareo ita no iman hoben na manyaina esta mas man pazun ma fino Inglaterra fino English gi famagonia pues eji sa lanman na tempo dingo luta sumaga zo Guam dan Texas pues anebira zo magi eji man dikiki esta man subtirito siya man gigi 20 años no 18 años siya na edad ano eko no timan fino chamomorista mege man fino English loke pues gua di na mago fo geno gi janeo pepenta i uno na telephone po geno papa i haligen telefon no uhungo gisti hoben na patgon 25 años pat no less neji gua di kiki patgonia za afino chamoruruji eji sigi magi pat no munga geno gi chalan pat tegena no klasin no quantus pos no ti todo no ma fumino inglilisi famagonia guaha azi fumino chamomoro lo esta ti pareo zanantis ne kana todo i mangai famagon ma fino chamoruruji famagonia pago na tempo sinya electa 20% 20% ha gi ziman hoben fumino chamoruruji famagonia masya didi lo alis guaha lo nisita gwini loki ben gefli para na tegeno gizaguahan ne esta ki adman na tempo na taza fino chamoro ne in keke no fachuchui para mbira tati linguai gef maka compared to este y como gagegi atribia linguai uma baba uma continua fumino chamoruji famagonia no mali non mencioneno sa no importante para kami especialmente totoluta zanali maneku siya neji familia totoluta siya no ma encourage ma faisin i manhoben na manyaina do sige amonesti i linguaita o se no malingu za ene sempre un problema kami loki nagi No Ungen guafa naisin ginin un tautau ni omega hafade Signora Lillian sidus masi Signora sa hagas un sa popoti esti fanazione na programa. And so Signora Lillian Cruz stumasiga gidza California hafaisen how como fananagui i finot samoro gi halami escuela gidza luta ungen parati ungen lo i diferencia gini gi Marianas dan guahan iguahan no obligado no ilai mafatinas na debi ha fanagi famagun samoro logini gi Marianas kulanezi ungen gagi pati gi finanagi lo ti taibi gi lai na debi uma fanagi sinya un dia uma maluk basta na sua gi curriculum no enigi importante na issue no ma address ne man magas mami gini gi Marianas za o command one o neji manahalum gi public law za no necessario or obligado na uma fanagi pai famagunta
Again. Again. Oh, again. I think Paraguay, you know, sa antes na hunggan hu hasunay gi and I dumadong kuludzo esta todo matungo na lalalahay lengguahe gi sa luta gi sa saipan timian lo esta mamatay esta kumake matay lengguahe gi sa guahan lo ano pago or gi menagay open honga pago na gi sa luta lo esta gi finomo malilingui lengguahe pues Tanti sempre si su pago na debrita fan ajuda na giesti na kinalam sa malilingui lengguahe gi todo is lactasia Don't na lo Hunggan senhor por favor aí it's na go respeita house mas no mege no minaka para fafana mona sigiha continua estiza o senaga desse giza algo personalmente e saulilia todo e biradamo not only mamanana yo chamoro no gi família para official un sotogi para masya hazi malago gi mangagi gi internet but gi programamo nezi un sotogi staba gi alefo afazina café igual ni Hunggan Java Junction famagud yeah Hunggan pues I mean mega na horas un gasta para una ajuda e famagud donc na sizus masi sino Hunggan lo hada guahus gi dumangkoloho na tiutungu este lengua hita kima fanaugizo na patgonzo man kada biyahe na manhungo punsu patgon hobensita ni fuminut sa momoro pago kalang milagro para italangaho kalang hanasen mongmong i corazon kada hungo kadyo sa hagas esti tautaw san hidrong y coloniza hit en España con todo y Estados Unidos, Japón, otro lugar, matsuli tanota, matsuli lokwe ma prohibi gi koturata, zan hunggan ma prohibi lokwe lenguahita. Kololotnya gue ini giza guahan gi papai bandera americano. And so kada, esti malingun ni lenguahita, hunggan hagas tiput si taiguini sa todo y adri baban bidan niha esti tautaw san hijong. So todo ni sinya tatso gui paugu para tan lot la tatlo kololot ni giman hoben sen importante. Da para guau kaling milagro so lo uno na zahunay na ba mensiona sa mega gay na tautaw mem fifinuha man kapaski lenguahita gi isla sangkatan isina mai zan man mamatumagi Paraguahan zan man matsotso como maestro sa moro zan zahuan no kuli like gi taiguano na manera sinya tafanafaule sa man la kapasi tautaw sa ipan luta gi finota pasinya maajuda i tautaw Guahan do syempre Guaha gwinaha resources gwini isinya tanai hamzu lokwe so hunggan Guaha Guatenanga Guaha hope yeah para itaw tagi este yeah za paramona uno na punto mas seji malatana setbi esti technology na para mas bansay linguaita because afazino parewa jani tumaza no tumaigui linguaita and I look no nasinya na setbi technology para umas libiano tafanagi Ezri Malago Manuno. El fenómeno guapo
nanta na serbi dinansi na technology ni para ata enhance i finanabi ni diccionário zani ezi visho very sinyo na ano ganilang mo baboy guaca esta sinyo lia e afa ma gagi gimenamo afa no na posinya talo no anilang mo baboy or no sinya lang mo gizaguam tagini ma pronuncianya sinya no marianas outro ma pronuncianya lo libiano paga no assemble gi technology ti pareo zanantis ni nisita pura palavra za vaneti mana a comprendi Ungen okay so zahunai sa na ta diskukuti esti finota zani future za taimanunai na sineta usa esti nuevo na technology esti nuevo na cosa sa importante ano na leksyon sa todo i matulala ke di orizata zangi colonies lata ti ano kumekelek niya na na man maktay head or nangeke maktay or maktay kultura maktay lengguahe. So, debilita usa adzuna nuevo na cosas para i-maintain na i lenguaje, para i-nalatla ni kulturata. Ano problema. Sa hagas, na i-tautauta hinasosota, oh yeah, esti na cosas, debilita zuti idzota, zansuli idzonya. No, ahi, sinya ta suli adzu nuevo, sa singa ta usa para ta famaulek, na la maulek, izota. Hungen zan. Gi esti na punto, sino zahunay na be fanui esti ume ega uno na izomu music video. Okay. And so, continue and introduce esti, nita ega esti finet na esti atrasao. Okay. Ungen esti sino. So sangani ham didi put for bot estina Riza esti video. Jesus Masi Dr. Vivaka Riza esti na sunido specialmente ano yung malum esti siya chatno no give maka patafan asuda kus gonna be ni social media ni talili nubiata or ratungota zabulas tinatautom experience yan manggay atungo antes da no somehow timan afamolik lo ti tejo na klase baba na espiritu ne pues kala nilaling mo no buenas ne o half a day para algo masya ti sinyaw mita lo pabe felicita wa na ano gagagya wa gi corazon no tagi kalantagi na klase no feeling Just masses. I guess tigi sonido Nita ega sino za pasinyo na sangani ham mas para estilo gov zao esti sa ilet niya hunggan and I hope babay Facebook. Okay, estige atrasao ginanas Richmond glotnya zan zan sinun sangani ham lokoy podesti si Anna. Si Anna Pevasnik actually sumelom na dos, so we just wanted to play like a different dos na prohibo neji manahasuput por hagas atungunya lo afaji no giza actually produces na kanta ne malago pabe nami kumanta sa aso ne didikike zo no gifzo kanta pues malago pogwa memories ang giza za pasi studio pabe za togo pabe tugi kanta sadidik pabe na kanta gilo Biba okay nita ega Steve.
Aina bunini taho Fasumu matan otni Zai figuramu Ti matulalai keneni Agunay hagas-hagas Tumamagi corazon hu Naileg mo nugwahu Na malago hau umadis pata Gihalem kwatok ko May milalaglago na ni siquiera un ofrecido on you. Ay mohon jata tutumu hafa para ta sucedi y tempo nai tanda lastima Isinya esta tabira esta achaso Pues adiós hagas-hagas Excepta agua humulati Acha saudu manyosu Zatisinya un dispensa Lo esti judice seha Para hogu kirida Imina gofmu Pwede un soda nai mona Imina gofmu Pwede un soda nai mona Woo! Biba! Encore! Tatlo! Jesus Basi, Doc. Anyway, Gonho matungo i lyrics para ano na kanta. okay. Sa few na ekong i sinigon mami i kareta. Jesus Okay, Basi. por favor, senhor. Ay, gua tabi explica na ezi na video on Lili no tres na isla no Manhalem. Gua scenery in Guam dan Lutas and Saipan. Because por ezi ang mata sinalinga o binti Guam ester binti Luta lo todo isla na Manhalem fuera di tinian sa timano ulo babi fan video gilo. Anyway, sige istorya. No, Zao. So, senhor, nihita diskuti asti sa gi generasyon mo mas megay na Chamorro man Mamatinas album record. Masaya, so when gi 70s, Guacaplacas siya, gi 80s, cassettes, 90s, CDs. Lo gi paugo na tiempo i man hoben na i mas paugo na generasyon. Timan mamanggi gi finot Chamorro sa buenti ti matungo. I finot Chamorro timan ma record, so gofzaho na i bidabda mo. Sa man record ha how esta paugo zan un uusay nuevo na media lokwe un uusay finot Chamorro zan nuevo na media and so kasi yun diskutiyan hafa
hafa inspire how na na fonso ko estis you know I meganya na danderun sa muro timan mamatikinas video Yan. nesta pago you know timan uhuhudun nuevo na kanta so kusinyo sangani ha mas por este por favor Gi inatano kalan no gua missing gua taigi gi anta presenta I kantan sa muro ni Disiya ni 1983 no na magradua jo San Diego intutun man ega MTV ni pagwa malum isti MTV ni pues mampus jo ha pacha gi ane hobe no eji MTV pela ni zoka generation eji no ni tidandana na unlili visual siya bonito na video siya the I guess o kadga izo na sinenti ginin antes esta pago na tempo na gumamas no access gini gi gani telefon ta sinya ta video yet sinya ta edit kantata gi mismo telefon ta tagi iMovie pat tagano siya no leko afa na taza tsumotso gi tagi lagmo ni no kalan mampus no totota man mamangang pero manaanok I building tanuta zani ginata siya sceneries and todo za guani ulipara na guani bonito tu na kanta lo anuatan timege mo like sila ko office ya timege mo like maybe 20 po di taza malili zaji maungo kay dandan pos halfway guani 20 mampara maniko sa taza malili an maega lo como na fanega mona no scenery para fasya sinya no gineti no zunya attention está ki magpui kanta kalo tingin no that's what I'm thinking no zona zan zawan na pa makontinua ni famagun lo kene ang guano jiling alhanya sinya zo komantan sa moro no za be express be naanuk kay haji ham ne samoro tegano siya para man hobin ne was sambi suka no sti style sinya ha para mona no rap samoro reggae samoro I mean all the new styles ne the zauna be kalanezi be pioneers tina klase na naso ne na you know samu mamalo ne who you are haji ho samoro Masya lengya office na kanta na otro no fenono niya lo bonito ay scene sinya ezo gane toto izong zania lo ke you know tagi ji amigone ni mano atana ji sa taigi gitano the bonito todo do cantanya ai ji o grifina como mon sinya video gi za o chogi na video form name mas mali hajiste na tautoni dani afasya zanya tsumogi afasya no zonya interest ne the po anuk human side giza so mostly no eko kai words lo tunlili hajiste na boy ne afan no istoranya tegano siya pues it's a loss lo para man mama maila no hopefully maatan za continuous na naso sa otro na thinking gini sinya tagini hita na ida I mean go sinya be ajudam jo man hoben meji tagini zaluta na sinya be tugi kantan samoro de man hoben no kanta you know tagina na thinking pago no sa idatu pues malago na man hoben no carry honestly kantan samoro siya the when you hungo busy siya nuevo na style sinya elko bitugi siya the mas zania because it's their generation taking a class was one of the enige uno na inaso ni que implement gini zaluta is
music studio lo on island ne sa gitmaka di famagun gini za luta po fanano pa Guam or Saipan spend a week or 2 weeks para ma-perfect kizunya no music gi alum studio todo gasto para siya lo como siya za luta ni ma-establish si masya home studio or tagano no that na fangintus kantan sa Morris siya ifamagun sinya uno jo dan gwagini siya no manggaida neziman molik gi dandan zani kanta siya za umajuda isi no ibu na inirasyon yeah Ungen so si Jus Masi senyor si Jus Masi ungen zan hugof comfort mi na masaya masaya hafa na klasen genre dandan na ni zamo so gwi di finot samoro adu I hamplonya si Johnny Sablan hatsuli nai adu I dandan gini ila Antigo nai ila Ampon at Samoro adu I Botsu I Samorita na style después na holum lokwi didi nai na rock pop didi na calypso todo na siya then yeah totally again but so guabe okay Stina tawtaw man maka-comment na I stream ilag niya si Hafade si Pete Bautista ilag niya memorias zan saludos Senyor Richard in agradeci finatot mo gi fanatsu si Jus Masi padi kontosmo padi kinalamtin gidzaluta sesu jugi estaba sesu habisisita zan san bonito itanok mo Jus Masi si hungen zan zan ilag niya si Senora Patty George Lezama Gohu lokwi zahu zahu ilag niya zanya na izomo video sa sa ilengwahi zano bunitunya kino MTV bunitunya kino MTV zan zan malago to tumongo estilo quick Senora Lillian Cruz malago tumongo co-parentes hamzu zan si Walter Manglot si Walter Manglonya lahin Itzilu David Manglonya. Pues izoko nephew. Okay. Ungen gof zahu izonya video siya si Walter Manglonya. Then co-parentes hamzu estigen as Peter Bautista co-parentes hamzu zan si Prudencio Jr. Prudencio Jr. is my second cousin. Segundo grado pamarentisam si Tatan Mommy primet grado. Yeah. Okay, Maule kungen megay na antes actually Espanyol si Manglonya Hamina Manglonya Casa Mayor. Ini regional na Mommy apelyido Mommy lo Tapolo na zay Espanyol na site zay Samoro ta biba. biba. Sa nita bira tati senyor pada ipinintap mo art. Okay. Ungyan and zaho na bimensyon si halokwi. Sa mega diferentes na klasen art, no? Ungyan and so who has to ni gineptin na haanin tawga gitatinia and so sanani han put forward para ilinas wet mo lokwi. Benaya didi no palabran event bentita biati maungog na manihita ageno na hinano hamzu man makoni gagyo Guam beno na tempo za manhita todo papa para tinian za nizisay pumalu na manmolig na lalas guisya para na event pos no itso gini pabe fangweswis no haju para be depict si Magalahi taga
Pois no gini na biyahe no mentras ma tutugi festival o lalas grimo na i position no chief taga pois uno no na author ini ano gi retrato si Mr. Don Farrell uno na medyo mamangi po historia ni Marianas no gifta niya i artisa ha faisino pero ofahan pues ini na litrato ano ni mami na dos lo usen guys i man last screen no hazu loki kalan no lingya no ninanayo no sinentin pass unan tutsugi muna ni no masyafa na problema semua sa concentrate di sisomo sa nina mamagufo anong tsogi kasi nigi na gifto tsumogi uno no anman na tempo loki ni sampi gumaigi kitano sa no pangumaday no una sisid bi ifik na hazu siya nezi para tiyo inaka no gaga za sinya no anman na tempo no gagagi agi kanay mo sinya naifamagon mo an istampo tagi siya pues izina zao tumo gini ifik na linasgui loki ni pues ta fanunoy loki i famagonta hafa antis na linala Malika Hunggan. Okay, kesot ay Wahal litrat tanay. Or esti loki un sosongi ha ezi ilnya pyrography na gani ezi puna maitia i punta nezi luluk za pues sige no jumunga halum gi hazu ne pues kulan sinesengi halum i hazu za manuk mas za tiu mafnas Señor, esti artistry, creativity. Este pinaggon mo na zamu matsunga pada masalatsa na tutuhon sumotsogui esti. Ginin mano esti sa gufzao sa guaho uno na pininta mo gidza guaho. Actually, maski uno megay pinatanas mo gidza guaho. Uno na pinentan tot uno na bonito na lahas lahi gufzao i pinatanas mo lo ginin mano esti watan benti gi bandan no genetics si nanao benti i artist gi familia pues zanya no manufuk zan atsogi todo klasin no de cultura na atine pues ane ho beno magay zahu manzunga ji uchuli lapis dan papel je tafko siya masyafa ujunga gani kami gamay problema sa eskwela sa kontoy maestro gani kekezunga pasunya mientras naman sutsugi leksyon pues gani malaladyo panafan lo ngan zao disane patguno za lekuchuli ginanas na nauna side sisa todo klasin tinifug ala pat no guafak pat gani atulia flores da siga decorate yurizan no di santos para fazer uli na artistic laki ibia pues sige bentina atulia na balik sa hosti wait husot destin electro sa estige so hunggan estaba humami manhahamin zan todo estina man matua na tau gita tinian hunggan ay amiguta si mahalagi ni amiguta no corned beef defunto hunggan ay may he rest in peace hunggan usaga gi managong hunggan yeah
Hunggan lo esti ai de atanzu kalang nampus bani dosuzu hu fafata esti kanaihu itaduhu. Wow, taimangas. Lo hunggan esti man mo kombida hit todo pada esti na dongkulunay na guput na dinangan publiko gid tinian si Haji nanya si Hoflak si Joe San Nicolas tal tinian hunggan guizo mat ganisa esti dan esti when go for preciso na hinasu pada guaho antes sa esti 2019 antes di na matutun todo esti pandemic na piniti dan sen bonito esti na mandanya het guihi todo esti artists dan deru si hasa gaidi si Greg Pangilinan Loqui Lalasqui si JJ Concepcion si Señora Rufina Minjola si Señor Jimmy Terria algo ay si John Bolis Imaga line Malia si John Bolis mungkin lo Señor DST isablan orata guini sa esta chama mi ora pada fanakpo lo kogwaha mensahimo pada iman hoban pagu iman nuevo na henerasyon iman mamayla sa hagu kumakat ga mona esti pada pudi kultura pudi idandan ilengwahi gifino ingles hafa jack of all trades pada esti creativity na mega bidadamo so kogwaha mensahimo pada esta discuti esti mega man hoben pagu membeni dosu na samuru lo taza tiningoni pudi lengwahi wenti timana kahihut na jene kultura wenti taza tanoni taza lansu so ilanatla na Antigua ilanatla iman nata timatungo anjo so pues hafe iman sahimo pada esti siani wenti man malagu man mangi kanta man mamatinas video lo wenti man mamalaw sa timatungo todo esti na cost por favor imas sinaso para iman hoben i tanyeno fan mamamalo no siya ezi asuna manispishati bimagay ano natan gini nitutunta no mantumtum isi samuru matungu man mamatinas no sajan ezi sinya umano gini nistis tapuntan masajani selifenanya ge Saugo na lugar ni mana ni manyaga man hano magi gisina sajan i finatinas nia ni sinya akusa i tasi antes di ni haji na europea ne político esta manhano i tasi i outro i kinemprendi ni itamano ni ponfatu gini unu na lugar esta outro na lugar ni pon atana i putiun i pilan i kurentinitasi paron atan za paron ninai direksyon ni pon fatu geno na tanus ya uno na takilo na kinemprendi ani manhalum gini gitanota otsua zan hima zan pura natural na cosas na sinya ma advansa mona linalania no man futsudu man gaimo titanus man malati na toto esti samono pues iman hoben binimpago para mona sa mizo fan mamamalo hanzi hamzu hamzu no manispiciat di globus ni un compara za outro tanus ya no za mali za ma comprendis turamo no sempre sia lo que man in impress Haji Hamzu ni Samoro Haji hit sa no gilueno tulieno za nalu na maila binalala tati i studio
Mela bena lala tati kultural I linguahio. Zamala de bena setbi I presenti na technology sabe na bonito tu bena gatbu todo I presentasyon ne bena setbi titanoso sa bula samuro man malati. Bula man edukau, bula man mikin emprendi. Afa na tisinya mandanya zata tasatba mona ilinala ay kultura tagin nantis tapal. Mela zata fan nogais dinisiata zan minagufta ni para ta cumplis na mission zan mela zata fanago ti kane ginin Guam todo dulu Marianas zata fan uno ha ginin na mission bas ini mas no regi na so Jesus masid. Uy, tadong zan gef pagugo eno sinangan mo sinot ay si Jus Masing. Jesus masid Zan kugo fagredesi na ifinato mo pago giesti fanatsu. Zanon you know, mun sangani ham puri dandan mo ikinentak mo todo eno siya. Zanon sangani ham didi lokit puri you know hafagwagwa gidzaluta gitanamizo si Jus Masing sinot. Jesus masid da senegradesi za estau trubetalo. Antes Hunggan. gudano sinya be fanunya something. Hunggan, por favor. Sinya lay bisita luta. Wow, wait, Hagu Jumungan now? Hagu Dumizayan now? Ay Oh, ma prenestin ay mayor's office lo gininsaypan istin designer si okay. Royo Soyo or something tagana lo zaho o kabibidam zulay maniluta gana za Guam pat masya mano bisita magi fan gizaluta za tafan ajuda mona tafan zen guaiza and enjoy tano como matums. Oh, Hunggan. Sa inobiyaho na tadzanay ha bisita Island Luta. So ilako no debrita bisita just mangingi adzuna tano. Mangingi tauta, mangingi tano. Natutungo zo no como ponano Hunggan, magi siyempre. za rain safa no Oh, Hunggan. tada Si Jus Masing. si Jesus masid Sa parahamsu. Oh, Hunggan. Parahamsu todos ni umeega zan umeekungok estigi fanakpo estin episode fanatsu pago. Adios esta ki mana lihitab. Esta.